Pakistan ga tainaba Western Front ta ahen mamiyeng thamlabasu sahi ani helaba manipuri crisis asi nathaiduna chatpa yaroi ko tu leiba asida Pakistan ga tainaba Western Front ta oiriba fibam asida ahen mamiyeng thamlabasu chahi ani helaglaba manipuri crisis asida central engana nathaiba yaroi haina Committee on Tribal Unity ko tu na sinduna pangthokiba Kuki CSO singi mifam amana hairi Kangpupi district ki manung chanba Sadar Hills ta Kuki CSO singa loinana Kuki Lalaloop United People's Front UPF Kuki National Organization KNO yauna pangthokiba mifam amada Kuki singi oiba political solution gi matangda khanaki We forward for separate administration for Kuki Jo haiba team da Kangpupi district headquarter da leiba LNC hotel da pangthokiba mifam asi icham chamba mifam amanate Kuki Jo singna chahi ani hena changsilakliba khongjang asi hanba leiroi haiba adu Delhi da khanabagi pandam da chathabani hairi Committee on Tribal Unity ko tu na sinduna pangthokiba mifam adu da irang na sogalaba Kuki singbu resettle tawba yauna separate administration gi matang da khanaki hairi nauna sarkar semagi matang da Kuki MLA sing CSO singa tha sigi taragama panda wari sanaragani Manipur Legislative Assembly da MLA oina karakiba Kuki MLA sing amadi Kuki gi civil society organization singa PR thamliba Manipur state ta anoba sarkar ama semnabagi damak tha sigi taragama panda Kangpukpi da apunma mifam ama pangthoklagani hairi hiramasigi matang da thajaba yaba Pawamagi matung ina pangthokadariba mifam asigi damak sinba langba loikre amadi mifam asi da hana minister oiramba Bungjagil Bate natada atai Kuki MLA mapan galoinana Kuki gi CSO singa wari sanagani hairi mifam adu da housing meeting amadi Kuki gi CSO singna sanaba loikraba peace dialogue adugi matang da sumaka tana Kuki gi maikai de gi karamba fireflogani haibigi matang da sukhanagani hairi Kuki Masahum Lupa Crota Matho Henbagi number 4 ga Kona Surasanpur de New Lamkada gi Fare Malim Kaitan the Lupa Crota ga Matho Henbagi Mamal Oigada number 4 ga Kona Kuki Masahum Security Force Kanguna Surasanpur de New Lamkada gi Fare Hari Police ki Pawasin Hai Thasi gi Tara Dakak Nova Pawam Fangada Security Force Kanguna Signaling Webamong the Lakpa 4-wheeler Ama Surasanpur district in New Lamkada Kamdana Sektavu Matam the Mi Home Nagari the Lotuna Puramba number 4 kg Amaga Gram Samag Humpuga Mari Pagat Pungamki number 4 Sing Adu Tongan ba Sobkes Tarakat Mapanda Haftuna Purakibani, Faraba number 4 Adu Saurang Marim Kaitin, the Lupa Crotraga Matwig Lak Manga, Rungimamal Oigani, number 4 Konana Farba Mi Home Adusurasanpur district ki Gausin Kup Bengdegi, Minulun, one face Sahi Kuntragamari, Sezang Bidestegi David Netin Tang Sahi Kuntraganitoy Amadi Apollo Bengdegi, Lungkolan Sahi Yankagum Duikawi, Makoidegi mobile phone. Ahum 4-wheeler ama fagat pangamki fagat lapu pulam sing adu galonya na mi yahum adu mari dine police station da numit adu maktata khusin nakre hairi South Kashmir gi Sopian da Bharat ki lanmi ge Laskar e Taiba ge khutok na bada terrorist ama hatkre India amadi Pakistan ani gi marakta ceasefire thamlaki ba loina lan lep krama matung asi ayuk Jammu and Kashmir gi saruk ama oiriba South Kashmir gi Sopian district manung chanba Jinpa Thar Kholon area da Laskar e Taiba gi terrorist sing na Bharat ki lanmi sing da lan darak pata gi maike ani mukta khutok nakre thawdok adu da Bharat ki security force ki kanguna Laskar e Taiba gi terrorist ama hatkre hari pawasna hai India gi maike gi security agency gi kanguna kha thangwa Kashmir Sopian district ki akoi mafam sing da terrorist free Kashmir gi poster Ted pagi thabuk satharinge etek adu sathar kibari maduda Bharat ki lanmi sing na handuna nongmai ka pada nakal ani makta khotok naki nongmai kam na adu da Laskar e Taiba ani sokhibaga loinana ani na lanthok tuna sen ki haire Pakistan ke tekta laikhidraba BSF ke personal Deepak Singha khamgi mafam de miyam ge aroiba oina haikat laikat tamduna ikai khumnaba utkre haukiba metara da Jammu and Kashmir RS pura sector gi Kharkhola border outpost of Pakistan drone attack sathar pade laikan bangam dana laikhidra BSF constable yeripok yampe mathak lekai degi singa kham Deepak yak ngasinung telpung amrum tabade Imphal airport ta thunglare laikhidra BSF personnel asin Imphal airport hek thunglabaga red line ceremony pangthok tuna manipuri governor Ajay Kumar Bala yamna saknair bamyu sing amasung makok thungba official kayana laikat ne kai khumna budki thauram adu ta manipuri sarkar ge chief secretary BSF ki DG tongan tongan ba official sing tongan tongan ba political party gi MLA sing sargu yaki laikhidra constable Deepak Kumar airport red lying ceremony pangthok loba matung mahaki pongna phumlam da meri pogyam bem matak laikai da aroiba mathum mangam pangthoki thauram atu sumyam na mahaki mafam da aroiba oina ikai khumna butu na hikat laikat tamki panbe abadi Pakistan as thar ke ba attack atu da laikhidra BSF ki constable Deepak Singha khamgi imung manung da manipuri sarkar gi maikai digi lupa lakh tara gi excretia piragani haina lauthokrabani Rajbabul Imphal da Facebook ta thagalak pa warul amana Hairibana ex Gracia Senfam asi Major Leistam Jotin Singha Asok Sakra Scream Makada Piga Dabani Hairi
अमरोमदा लेखिद्रब BSF की कांस्टेबल असि मयुमदा ngasi ayuk former chief minister N Biren Chatur imung manunggi awabada saruk yakre khongset aduga mari lenena former CM N Biren lekhidaba imung manungda thengnariba awaba khudimukta saruk yari lekhidraba Deepak Songtham gi mathuna maringjel amasung mahaki kathokpagi thauna adu awang pathakta ikai khumnabaga loinana kaungomdana ningsingdona lehauragani maki thawai mirelna mapugi nakta ingna sikna potharoba oirasunu haina social media da thakalakpa warol aduda hairi former CM gi khongset aduda antro kendro gi MLA TS Syam Kumar BJP Manipuri Pradesh के जनरल सेक्रेटरी के सरसुसरुग याकी यामना पुकलिंग नुसिनिंगाई ओरिबदि लेखिद्रबगी अपोकप मपासिंग खम बोन बिहारी ना माकी मसाना लेबक असिगी दमकत कथोखिबा अदुगी दमकत चौथोक्सबा फावी लेखिद्रबा दीपकना 2021 गी अप्रैल दा BSF ता जॉइन तौख्रम मतुंग महांग इमुंगी बार पुंबा पुदुना लाखिबनी हाइना थमोय सोकना फोंगदोखि इंडिया की सिजफायर मतुंग पाकिस्तान इमरजेंसी लाउथोखरे पहलगम अटैक मतुंग इंडिया अमसुंग पाकिस्तान लेबक अनि गी मरक तकन बलान चथरिंगी मनुंग पाकिस्तान गी मनुंग सना लेरिबा बेलुस्तान द मफम अदुगी लाल हुलु ग्रुप अमा ओरिबा बेलोस लिबरेशन आर्मी ने मेतरा द आर्मी की केम यंखै गे माथोय दे अटैक चथदुना मानेगेसर सिट लौसिनदुना इंडिपेंडेंस लाउथोखरे लोइनाना UN द सु पीस कीपिंग फोर्स थरकतुना इंडिपेंडेंट कंट्री अमा ओइना रिकॉग्नाइज तौनबा तक्सिनख्रे मसिना पाकिस्तान मनुंग द असोब इरांग मयुकनरे अमरोम द पाकिस्तान अमसुंग इंडियन लेबक अनि गी मरक त सिजफायर लाउथोक्तुना नोंमै कापनबा अमसुंग एयर स्ट्राइक तौबगी मथक पुम लेपख्रबसु इंडिया ना चथकिबा सर्जिकल स्ट्राइक अदुना पाकिस्तान की मिलिटरी एयर बेस कया चाउन मांग तकपदगी लेबक अदु इमरजेंसी लाउथोखरे सोर्स अमना हाइरिबना ऑपरेशन सिंदूर की मनुंग सन इंडियन एयर फोर्स ने मेतरा द चथकिबा एयर स्ट्राइक मिलिटरी साइट तरग मथोई मथक त चाउन मांग तथोखि रफीकुई मुरिद नूर खान रहीम यर खान सिकुर चुनियन पसरूर अमसुंग सियालकोट की एयर बेस सिंह पाकसन अमंग अता थोखी एयरपोर्ट सिंह असिगी रनवे सिंह कोलाप्स ओइबना प्लेन पाइखटपे याद्रे एयर डिफेंस राडार सिस्टम सु चाउना अमंग अता थोखरे मरकसिद इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ऑपरेशन सिंदूर माइ पाकना पाकथोख्रब मतुंग इहान हाना लेबाक असिगी मियाम द पीबा माकी एड्रेस अमद पाकिस्तान द टेरर अमसुंग टोक अनि असि पुनसिनबा यारोय हौजिक असि लान अमसुंग टेररिज्म की मतम नते इंडिया की माइकैदगी शांति की ओइबा खुंथांग सिंग सौगली अदु पाकिस्तान इंडिया द टेररिज्म अमदि अकीबा पीबगी थौंग सिंग सथरकलबदि मदु इंडिया न सबसाना पाउ खुंपीगनी हाइकी सुरासानपुर डिस्ट्रिक्ट नोंमगी तंगाई फदब पोत सै सिंग फंगदबदगी खमथेंग वारे पोत सै खुदिमक MRP की ममलदगी सादा 20 दगी निफु फावबगी सांगदे हेंगतले कंगलुप की इरांग मयुक नरिबे सुरासानपुर डिस्ट्रिक्ट की मियाम नोंमगी तंगाई फदब पोलम सिंग फंगदबदगी खमथेंग अवाब मयुक नरे चान थनब पोलम सिंग MRP की ममलदगी सादा 20 दगी निफु फाव हेंगतने योले गुवाहाटी दिमापुर नत्रंगना आइजुल द सिमेंट बेग तो लुपा सहम यंखै दगी समरी फाव पीबदु इम्फाल सिटी की दगी किलोमीटर 100 रोम त लाबना लेबे सुरासानपुर द बेग तो लुपा सड्रेट यौरे नोंजु थागी मतमदगी मसदगी हेना अवाब फिवम द मयुकनगदौरी मणिपुर की साउथ हिल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चलिबा मरु ओइना सुरासानपुर सान्तेन अमसुंग टेंगनोपल द लैरिबा मियोइसिंग नोंमगी तंगाई फदबा संगदबा याद्रबा पोलम सिंग यावना थावगी मबल का हेना वांगबना सेलथुमगी अवांगबा मयुकनरे सुरासानपुर डिस्ट्रिक्ट की ख्वाइदगी मरु ओइबा पोतसै सिंग पुथोक पुजिन तौरिबा इम्फाल सुरासानपुर हाईवे सु गंगलुप की इरांग असिना मरम ओइरगा पोतसै पुसिनबा याद्रि मसिगी अतोप लंबी ओइना मिजोरम की कैपिटल सिटी आइजुलदि किलोमीटर सनीगा मरफु रोम सांगबा जिंगी यामना खुदुंग थिनंगाई ओइबा लंबी की सरुक सिंग फावरगा सुरासानपुर तमना पोतसै पुसिलकपा लंबी की खुदुंग तिबा कया सुमयुकनरी लंबी की फिबम मसि का हेना फत्तबता नतना अखुबा स्लिप चटपा अमदि लैंडस्लाइड चिंगना सिंगबा कया मयुकनबना आइजुलदगी सुरासानपुर तमना मालपुबा ट्रक सिंग लाकना फुरनबदा नुमित निनी अमसुंग मसिदगी हेना संगी मिजोराम अमसुंग सुरासानपुर लोनरिबा तुइबाई तुरेल की मथक्ता सारिबा योट की थोंग असिसु यामना कंडीशन फबा हाइबदु ओइदबना अककनबा बोलुम खक्तमंग आफल लगा ट्रक सिंग लांथोक लंसिन तौरी सुरासानपुर लेरिबा पेट्रोल पंप अयाम बथोंग लोन खिबना ब्लैक त ओइना हानरी हानदि इम्फाल दगी सुरासानपुर तमना पुसिलंबनी अदु बहुजिकते पंप सिंग लोन खिबना पेट्रोल की ममन असी लीटर चाद कुनगी चांग ममन हेंगना योले सुरासानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट तौरिबा कुकी लालहोबा सिंग असिनासु आइजोलदगी सुरासानपुर तमना पुसिलक ट्रक सिंग यावनो लोकल ट्रेडर अमसुंग सेनापति रोमदगी मखल कयागी टैक्स कया लौरी मसिना पोतसै सिंगी ममल का हेना वंकलकपगी मरम ओइरी सुरासानपुर कैथेल बेंडर फमलिबा सिंग फोंदोरखिबदा सही अमगी ममांगदा सेंग केजी द लुपा यंखै पिरंबा दो हजिकति सेंग केजी द लुपा 100 यौरे गैस की ममल सुचादा कुनगी सांगदा हेंगले आलू केजी द लुपा निफु तिलहु किलो द लुपा हुमफु अदुगा सिंगना केजी द लुपा सहम पिरी MRP थारगा लाकपा मापानदगी पुसिलकपा पोतसै सिंगसु इफोंग फोंगना चादा कुनदगी निफु फावगी सांगदा हेंगली मसिना मियाम वाबदा खमथेंगले हाइरी
Churachandpur ki G Common Village tagi yamlaba khulai phagatkhre state asida shanti thamnaba combined force leptan satharako operation ki saruk amoina Churachandpur police station ki manung chana leiriba G Common Village tagi yamlaba khulai sing phagatkhre hairi police ki pauna hairi bana 7.65 mm ki pistol amma 9 mm ki pistol amma single barrel amma hand grenade ahum pompi ani tear smoke cell ani yauna ta yamlaba khulai sing phagatkhre hairi atopa amma ngarang Thobal district ki khongjom police station ki manung chan badhaka brick field me adagi Thobal district ki Miam dagi nam haduna sel khaiba amasung kidnap tawbagi thaudokta senaba KCP PWG kedar ama phare mamingna naringbam Gobind sahi kontrak nipan kawi wangjing lamding awang lekai dagini hairi numit asmak ta mantripur ki Maryland leba bharagi yum amadagi KCP PWG ki kedar ari phare phare basing adudi antro makha lekai dagi asaibam Gopen sahi nipugo humdoi lekai dagi amasung sinam maning lekai dagi lesram sanaga macha leima sahi nipuga manga kawi hari sagolman police station ki manung chanba RSS ki office mob attack sa thabgi bi thodokta senaba mi ani security na phare mi ani tu yumnam khunau awang lekai dagi hobijum kumar sahi nipu manga amasung lekai asmak dagi hobijum mangang sa kawi mi ani 2024 gi November 3 RSS Harauro gi office attack sa tharambada senaba ni hairi haugi batang tara dana Churachandpur police station gi manung chanba new lamka mai dagi drug konan mi hum phare hairi phare mi sing adudi minlun by face sei kuntra gamari David Nathan thang sei kuntra thoi amasung lukho sei sahi yankai gi mani kawi makoi dagi market to lupa crore trama thoi ki value oigada ba heroin kg 1.164 yauna 4 wheeler gari ama amasung mobile phone hum phare hairi